Hola, soy Carol, una guía 4 de Cancún, México. Hice este dibujo pensando en la asamblea donde Jesús le está diciendo a los demás países como amar como Kiara nos ensinou. Oi, eu sou Matheus de Teresina. Estou aqui para dizer como amar as pessoas sempre. Ler a Bíblia, ser compreensivo, prudente, amar a todos, amar ao inimigo, ler a Bíblia, pedir desculpas. E é isso. Tchau. Oi, eu sou Beida de Teresina. Gosto de amar as pessoas. Nunca vou desobedecer meus pais nem meus irmãos. E sempre amar as pessoas. Eu vou. E sempre. Olá a todos, eu sou a Simar, Gen 3 de Angola. Olá a todos, eu sou o Jamba, Gen 3 de Angola. Estamos muito felizes por fazer parte da preparação da Assembleia Geral da Obra 2026. Achamos muito importante a obra priorizar também a voz das novas gerações e achamos também importante saber que as nossas ideias farão parte daquilo que serão os próximos anos da obra. Surgiram várias ideias, dentre elas surgiu a ideia de criar um canal de escuta intergeracional que promove a sabedoria dos mais velhos e a visão profética dos jovens. Tchau. Muito obrigado. Bonjour à tous, je suis Jean-René Sambal, représentant des jeunes de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Depuis plusieurs mois, nous préparons l'Assemblée d'élèves de février 2026 dans les territoires, zonettes et petites communautés parce que chaque voix et chaque idée compte. Le dimanche 21 septembre 2025, plus de 200 jeunes se sont connectés par Zoom pour notre assemblée zonale. Ensemble, nous avons revu les documents de réflexion et de propositions. Ensemble, les jeunes souhaitent un programme de formation structuré et une implication plus active dans l'évangélisation. De ce fait, nous avançons avec foi et détermination dans la prière afin que l'Esprit Saint rende féconde cette assemblée. Merci et ciao!